Еланагыне ергебе шерешченезен уяве умен ялгужалық тыдымен жанума жыл бойы хуна Акса Қалзымбе республика пуштығытел бөлжі. Візен шуышқын біліне Чамбегех Оксана Верликова корреспондент темлері. Чеваш республикин агропромышленность комплексин ветеранезен парлежевне игибинде вуникимеш шулда ергелене. Паян егуна онын уйремезем кашни район бахуларах бур. Вол пуре пилік шырытлашынна. Ялгужалы хадаланымне пызык тюбегымны ердюжезембе специалистыне бадиштерзе дарать. Тіл булура сүтсе явно те выйдузен жудинже агроклассыне адаландарасы, ажазыне шері жебе мен бачекрен балаштарасы, шамрыксыне ялзыне ишлеме гайма майзем тузаварасы. Куяне агропромышленность комплексен ветеране земде май гильне даран пулышма хадер. Кыжал чевашинри мухтавлы жинзен шудалыгынже сахалмар эштуна. Малашны хитерлер земде анла. Бұл жутра ялхужалық энциклопедине кірцел греймен пулдарулы жинзен бірге материалзыне пухса, кенеген тебір байне галарасы. Ебірді шәкіже активлы ұтшындымыр. Чын бұлданағынде шәкі хамыр ендерсіне, палы ендерсіне тубасы, айкыра бұрнағансыне кундан хырземде пенден уйрылзагайна, тада өтеде шас писігадузан де пере республиканың пушлыгын администрация дейтіні чекенегеларма дезе, унзыр бүшіне ебір хамырде шас писпа шлеме дезе. Ол списігадуны ғышынде ебір ол шинзем жинжен, хажар журнал зинже, телевизин зинже, передация земдергелермер. Шамбегегінде хырзем пенден уйрылзагайна, азын ұғымызем ұжасы бешлетпер. Ялхужалы хешін ветеранезем шетенегене рут таван жыржыва юрухлы жинзем пулчердесе нумай вайхураща. Бізем омордузем сағалмар ергелеші, хайземде сыбы борныш ергене бұғынайшы. Ебірденде школ зенже, тірлерен хамыр учебный заведение зенже, тірлерен мероприятия землетеретпер. Уйрмақ вот февраль шерін бейшім жінже, майын тақырмыр жінже, шав умен уявзем уменде, яланақ тел бұл землетерзе, хазем тыл рашлене, хальпалақ участник, Варжы участник зем спили загал здесь, возьмем только сочили миллиган сдрек. Анжах тачак хрзем тыл рашлене, варжа дизем бур, сейчас зем бе тельбуза и теретпер. Юлашки жылзенже республикара сағалмар улжыны болса ертірі. Бұл жұтра ялхужалы хеде пір вырындады масть. Адаланзақ пырать. Көжі дүнюзем ветеранзыне де савындарайшы. Кыжалги юзімзем пере аслы жылзы жинзене тіліндереші. Уйрымақтыр бұлды зайлы себелі ялхужалығынже вайлышлеріш кашны районда. Кыжал үнде тұры бұл лайық бөлже. Шамбада шиделік кілдаран тұры дұзайлінен деп Аллах бұл ялхужалық жедада шыржывын продовольственной безопасности перешавнада тыцадыма булыжаға не бала галас булать вылегчелік трандармада усрамада майзем нумайланашы тыры булы булзасын тада жанбегек тыры булы хужалық рашлеген зене салатмада ял жинны зене сутмада мүжіндезен паян ял жинны зен вылеге бур. Шавын бегех тіл бұлыра ұзы гурман шырзен бұрри, Сосновский бұлдыраны сарылза гайны, южек шырзене извешлесі бірге пожарханза галашреш. Республика пұшлығы күшеві жүдізенбе тәллевлі ішлесіне балырдыры. Чувашин галармвали Оксана Верликова, Михаил Солин.